The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Oda, puerte! Ala! Kaino dagma kuan ko. Dira ko hingapin ikaw hingapi Amerikano. Hello! O, diba? Happy Tuesday morning! O, diba? Siyempre, happy to kayo ang among mga estudyante diri sa labi na mga employees, non-employees diri sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Okay, wow. Chirikongkoy labi-api lago na ko. Ay, bunggaman, garaman akong kuhan. Siyempre, good morning, may buntag to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Buenos dias, assalamualaikum kanikatan. Ay, happy lang dyan. Siyempre, live na live ka sa among akong FBP Lando Bisaya. Oh, siyempre, connected by may buntag sa Zamboanga Peninsula. Oh, Zamboanga City, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow, salamat. Oh, siyempre, wow, 35 days na lang! Pasko na! O, diba? Bird machine. Sure. Oh, siyempre. Wow, malipay yun. We are celebrating no sa second day na mo sa among GSM Festival. GSCM Festival 2024. O sa among Sports and Socio-Cultural Competition Festival po 2024. Ala, kung may siyante, mabisin ito kayo. Atong mga coaches, luwapin. Good luck na lang to all the players. Pangatihat lang at all the coaches. Wow. Also, good luck sa itong mga soke. O, di ba? Wow. Good luck sa mga soke. O, nagagawa na ba? O, di ba? Siyempre, masasuke mga tricycle drivers, similares, kulilig, habal-habal. O, di ba? O, labi lang uban lang uban diha. Oh, labi lang uban diha. Perming kuwang sa tulog, pero sobra sa problema. Okay. Siyempre, good morning. Siyempre sa among OIC College President nga busy kaayo, Mr. Roderick D. Trejo. Sir, good morning, sir. Hello, good morning, Dr. Alvin. Good morning, atong Vice President for Admission Finance. Good morning, Dr. Rachel Loriaga, atong Vice President for Academic Affairs, the Vice President for Research and Extension. O, siyempre sa atong opat ka din. Wow, happy morning na, Jod. O, siyempre, nindot yung kayo ng among opening gahapon sa among, siyempre sa among palaro. Wow, di ba? Siyempre, pasalamat kami, di ba? Magpasalamat kami sa atong pinalanggang Mayor, Honorable John Dalipe. Hello, Mayor. Atong GCash, 0935-907-1856. Ay, kiling. Matag ka ba daw? Matag dahil garap po muna. Siyempre, good morning. I-replay lang yung among kuana akong programa sa among page and siyempre sa YouTube. Sa Zeno Radio la, paminaw la. O siyempre, para ma-text ninyo, di ba? Among text line ang 0975-073036. Wow! Ay, ginawa ko, katulong na sa kong nag-live karong buntaga. Ay, ganina sayo kay ko, masayon ta ko, magdulat amig lawn tennis, pero huga man ang pwede ng, koyo-koyo ko sa mga janitor ng limpyo. Nag-live po ko ato, Nya, gigotom ko bago magpanilig. O, di ba,
Dito na po ko sa Iya Coffee or Resto Cafe. Walang wala mong makitin ako, God. Nagsama, di ba? Baka nilabay ka dito ko sa sulod, nagkaon ako. Di ba? Tama ita sa problema ko. Hello ni Connie Doblado. Hello, good morning. Og ni Enzo Parco, happy morning. Good morning, Res Ampi Fermi, and God bless you all. Jerry Garcia, always present daw, di ba? Oh, wow. Siyempre, good morning! Di ba? Good morning, Mr. Vegas. Good morning, atong transmission ends. Kasi po, busy kay Sir Ron. Ilang asin siya. Romani Cago, up sa tiyo. Good morning. Busy kay Sharon. Si Mr. Vegas, si Toy, kay Dua. Kung nagdula, iyang mga bunal na ito yung mga players dito. Bunal na to. So nagdulang ko ng volleyball men o si Pagtaklaw. Wow, Sela versus FMS. O siyempre si Pagtaklaw, CMT versus CFMS. Good luck na lang. O di ba, wow. O siyempre, good morning Miss Maribel Blanc. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Commission Office. Ang atong MC. Atong MC hapon sa activity. Nindot kayo. Kay siya ay nag-MC. Wow, salamat ka. Iyang assistant si Mr. Wilson Benitez and syempre sa Pico Production, iyang mga anak diya. Wow, diba? Napo dire maglagot ko sa Lando kanang hilig kay ka mo advice sa relationship sa uban. Pero ikaw mismo walay uyab. Kuya, wow. Sigurado ba kayo? Correct. Ano sa kinabuhi? Good morning, may buntag, diba? Sa Kawit, wow. Ma'am Marnik Apit, good morning. Ang Maritime Education, good morning, Sir Tulaga. Dr. Bingel, happy morning. Sir Santos, happy mo nakit anak ko na. Sir Tubat, Sir. Mana to? Siyempre, good morning. May buntag. Wow. May buntag. Dr. Robert Tito, atong din sa College of Physical and Sciences. Siyempre, Dr. Almar Labos, atong din sa College of Management Technology. Siyempre, di ba nga akong din sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Arman Lee. Wow. Sir Guto Lantaya, Sir Johnny, Amor Lantaya, happy morning. Dahil sa Secretariat, happy morning ka na itong kanan. Di ba? Di ba? Ako, Sir Lando, maka-appreciate yung ko, Sir Lando. Bisag gamay lang butang, Sir Lando. Maka-appreciate yung ko, bisan sa mga gamayang butang. Sama ko na akong silingan, Sir Lando, nga putot kayo. Kuyawan, gamayang butang dyan putot kayo. Hello, good morning. Hello, good morning, salamat sa kayo. Mami Arjen Bado, Auntie Chang, Ibon Pardo. Yes, sa Skybox Coffee. Salamat yung kayo, Skybox Coffee. Salamat yung kayo. Lord, pang tiguang, kuyawan, bayatan niya. I love the way she makes me smile. Walang ikayo ang latte o green matcha. Salamat ako sa Amerikano sa salamat among guwapito nga manager, di ba? Palitin yun na kanito na mula ka basta hindi mo palitan. It gives me chills, it makes me blush, it gives me palito yun na. Tamang-tabang lang good niya siya. Antay ka, tol. Kung kami bilit dumi sa mga estudyante ka ni minanabang nga maningkamot yun. Di ba? Ang eskwela lang. Ayaw dyan mo kang hadlang ka ng wala pamasahe. Wala yung ginawa ko. Ayaw dyan mo anak ng estudyante na ito, ha? Lalaban tayo! Check corrected by. Mga dyan yung pinaka-importante ka ron. Bahala, walay kontra. Laban lang. Ay, kiling. Very much! Usay ka ng manager. Saksiya lang usama. Laban lang yapon. Sorry sa piyaka-hektarya ng ayuta dito sa... Ay, kiling. Correct.
Tinuog ka sir dahil ibutong tamlag mga kalamansi. Nindot kayo ito ditong butaw, liho kayo mga kwan tayo. Okay. Ay, mga tambok, no? Kabaluman ko. Siyempre, nagawa na rin. Sismusa, junggo. Grabe yung galing mo ba? Hello, Dr. Ma'am Ellen Capasio, good morning. Ma'am Lucio, good morning. Ingat-ingat lang, oh. Si Anton Gilgoyo, good morning. Happy morning. Naganatutan na ingat lang, oh, di ba? Oh. Oh, siyempre, good morning na to. Auntie Annabelle Banco, good morning. Ako, Libby Fang, good morning, my friend family. Pamilya sa Lapinya, oh, si Engineer. Every Mr. Pina, nakita mi gabi eh. Hello, Engineer. O, sa IP na sa nasahin daw, di ba? Oh. Oh, siyempre, good morning. Diyan sa XYG po, diyan. Diyan sa Purok Dos. Diyan sa May Sambol, happy morning. Ma'am Jean Ann, JM, and Sir Medrak, happy morning ka natin. Ingat lang. Oh, siyempre, o, diyan sa GNG Touring by Caso, good morning. O, nakita mi ni Sir Paul, dili mga Christina, gapon, di ba? O, diyan. Bantay sa among gawa sa gate, kay nagpariparin pang good. Ano kung kisang gwapo ka? Dako magtiyan. Oh, bantay na sa sakuan kay nagparin mag-umay sa mga kuan daw, di ba? Siyempre, oh, di ba? Sir Paul, ha? Sir Paul, good morning! Sinadya sa GNG, ito na ba yung happy morning? Okay, malabag si family, sa mundo, si Malin, pag-siyempre, Vicino, wow! Densyo, si Chick, wow! Si Kalang Master Cutter, and Antinul pa. GNG, ito na ba yung kaso? Ang number of tuluring, happy morning, ka na ito na yun. Hello, Crazy, good morning! Oh, di ba, oh? May panis siya, oh. May panis siya, oy, lami kayo din yung panahon, oh, di ba? Oh. At ito na siya, bugnaw, di ba? Bugnaw. What? Bugnaw, hangin, hilom. At, oh, nindot daw sa bukid kay bugnaw, hangin, hilom, oh. Dirita Sir Lando, kay layo kay sa Pidea. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, presidente ko yan. Punitin ang cedula! Olas! Aray! Tapoy naman ako! Damo na ko stress to! Ay, pasensya na. Mga tawa lang, Mig. Kaya di man may mutar dili. Very man! Hoy, mga walagan! Ato na misa mo kay left and right dito. Ay, kiling. Ay, mabuhago. Dalawang beses na yan! You see. Oh, easy lang di ay. Hello, good morning. Belated happy birthday kay Dr. Loning Ning Umar. Forget ko tita, ingon si Chanda Escala. Hello, miss. Kumusta? Pa-shout out kay CJ. Si Bujak Santillan, Get Wilson. Ay, nausap na day mong kan. Happy birthday. Dili, oy! Get Wilson, happy birthday kang gara ka. What? No, nasakit. Get Wilson, gani. Ay, kiling. Di si Ma'am Loning Ning Omar, oh, di ba? Oh. Belated happy birthday, oh, di ba? Belated happy. Ang birthday, live what you want and want you to live. Kay klaro ka.
Kaibigan mo, kaibigan ko, Inday. Laso. Aray! Ito tatawag. Hello, good morning, may buntag. Good morning, mga Tolyon Ilumbaneng family. Good morning, good morning. Dito mampang, mga kanindot, Sir Tony, Mambigi. Ikaw may happy morning ang. Mami Jan, Apo, Dabin, Apa, Ma'am Gloria 3, Dear Gloria 3, good morning, good morning, good morning. Makoy, Mary Rachel, good morning. Wow, Mami Teresa Toy, Sandy Shashin, good morning, sis family, good morning, Atibit, Viral family sa Ayala, wow. Piti. What? Diyan Sakay- dyanan, Oh, dindonggi. siyempre. Good morning, Bishop Rociel God, Dasaracon Village, Sam, sabi sa Nicola, happy morning. Atong mga gwapo nga driver, Jory Balome, si Sebastian, si John, si Jola, si Alvar, o si Vincent, o si Joven, happy morning ka. Ulitin ang cedula! Oh, siyempre, good morning! JD Benga, nga po, Yang Bentore, Kanukutan, happy morning, Yama. Wadia, sa Balona, Isabela City, good morning! Ako rin talion ha, kay medyo nagdula pagtakraw ka. Like I want you, baby. Don't you need me like I need you now? Keep to my but I go crazy. All you gotta do is just meet me at the pata. GSM Misty. GSM Misty. Easy. Hello, good morning. May butang. Huwag sabaan ko na ito sa... Hello, good morning. Oh, good morning dia sa Ilonggo sa Pasig. Good morning Dalis Menyosa and your boys. Og sa Tano Barbershop, good morning. Happy morning dia sa PlayStation Passport. Good morning. Correct. Ingon pa sila Ingon pa sa diri Sir Lando. Dili na ta mag-uyab oy. Mangita na tag best friend nga murag uyab. Oso na bitaw na ron. Wala okay fine, di ba Napo dire. Paghilom daw dia. Hilom pag Gusto kag long lasting relationship unya. Pulano kang dako paghilom mo. Di ba? Sobrang batchoy, di ba? Siyempre, good morning, may buntag no. Ate Faith, sa Princess of Passport, kay gusto na Ate Faith. Wow, si Henry, si Rin. Di ba? Si Marvin, si Mas Chopper, Runel, happy morning ka latong tanayat lang, di ba? Napadiri. Hoy, Sir Lando. Bilib kay ko sa kung kawalingon, Sir Lando. Ngano di ay? Ingon ngano man? Kay bisag kapila pa ko napas mo, buhi gapon ko. Di ba? Iligo na sa Jawan, napiya mo nilo, di ba? Hello, good morning ito mga soking karinderya. Happy morning! Di ba? Diyan sa market, no? Diyan sa number 13, mga Enriquez family. Happy morning ka natong tanayingat niya lang. Diyan sa Magay, wow. Diyan sa may Villas de Maria, mga Tubo family. Di ba? Diyan sa may Manukan, wow. Sa Bagsakan, sa Divisoria, sa Panaga sa Tagalina, o katong tigtinag popcorn, o katong sa Divisoria, katong napuyo dito, o kaanggaw diyan sa Karinderya, diyan sa may Tumaga bypass. Ay, salamat yung kayo. Ingat-ingat lang, wow. Grabe yung kayo. Mauna, mananda dyan manang dili kag manang ubanda sa Lando, dili kiligon. Kay Porman kwarta ang nasa imong una-una, merese. Oh,
Mauna. Mauna. O, diba, o. O, diba, sa kinabuya, diba, Napo, diri. Oy, dao. Laban lang dia. Laban lang dia in town, oy. Ayaw, sige. Ayaw, sige, kapoy-kapoy dia. O, di na ba kamukhaon o di ka ganan sa sudan. Feeling good. Easy. Napo dire Sir Lando. Sir Lando among silingan ba nag-eskwela og martial arts. Ano na siya ay pang self-defense. Pero nasakitan lang sa selos. You hurt me a lot. Oy, ato mo biyagyo. Good morning sa Barangay Ray Hondo, diba? Ato ako soke sa katong sa empanada nga lami kaayo. Oh, syempre diha sa Manukan pod. Wow, mabuang ko bayot. Ang tol. Ang sarap mo, tol. Gwapo to nga first serve po mong anak, baby. Ayoko. Hoy, tinuod kayo na. Nagalit kayo tao. Halagi, nagalit kayo tao, no? Ginon sa kanang tigulan daw. Hala, natigulan na ba nga tao ba? Murang hamtong. Ay, natigulang hamtong na ba? Ginon siya nga. Wow! Hala, murag baby face lagi ka. Pagkaugma. Sige sa kaog si Relax. What? Kinalag baby face, Relax nagikaon. Si Relax. Easy. Thank you for the ice cream yummy. Ice cream good. Oh, correct ka na si. So, magkatawa mo ni kabuang natin, di ba? Oh, di ba? Ay, sa ngita pa ko ano, yung gara po, mahutang ko ano yung gara mo, ha? Gara po. Hi, Sir Good morning! Good morning, may buntag diya sa Infinity Salon and Barber Shop. Kaya naminaw na nabitay ang radyo diya. O, di ba? Happy morning. Oh, happy morning diya ni Angel. Hello, Angel. Ate Angel. Wow, di ba? Ni Jojo, ni Teddy, Jimar, Uncle Modi, Uncle Richie, si Dreamboy. Oh, happy morning. Oh. Oy, Dreamboy. Si Dreamboy da, oh. What? Ayaw kalimot inom og tubig ka, ron di ka uhaw sa atensyon. Tinuring kitang kaibigan, tol. Thank you for the ice cream Mabuang ko ba yun? Galing mo ba? Napwede, ako sila do, ginoo ko. Ingon siya, ako magukod ni mo? Na ako magukod ni mo? Katawaan lang ka na ako. Di man gani ko mudagan, bisag na late na ko. Feeling good. Aray, natukan ko. Thank you for the ice cream Kanang ubanda ba? Pwede mo, sunod tuig na mo pag bago siyang batasan. Oy, kay Ginoo ko, lisod kayo, total, isa ka bulan na lang, New Year naman. Sunod tuig na mo, oy. Aroy, napo diri. Nasa mo, ingon diri ang text ay. Na kung dili man ikaw akong ugma. Ngano man. Maugmaan pa day ka. Feeling good. Oh, ano na. Aray, mabuang ko ba yun na sila?
Hello to Masuki, wow, good morning! Diyan sa Lamitan City, good morning, good morning. Diyan sa mga Paseo boys, happy morning! O, diba? Wow! Oh, syempre, good morning mga Kabalida family. O, diba? Diyan sa Divisor, happy morning. Salamat yung kayo. Tumasuki na sa Olotanga, happy morning. Oh, syempre sa mong FB, Bisaya, happy morning ka na itong tanan. Oh. Napod yan sila, oh, may pa sila sila do kay taas ka lang kay the art one na sila academic excellence. Ako Sir Lando, anemic lang ko, anemic excellence. Hoy, nakoy kaila ba? Nakoy kaila. Oh, nagtalikod man siya. Oh, be. Oh, be. Atubang daw, be. Napatubang niya. Oy, pakitang tao. Ice cream good. Oh, dala asa pa ni. Ice cream good. Ay. Ang ngita pa na. Ice cream good. Super yucky. Napadire oy Sir Lando. Sir Lando. Unsa may pasabot anak kung mapuno kung ano daw, kung masoko daw ang tree. What? Masoko daw ang punuan. O, di ba? Masoko. Siyempre, pag ang tree ba, mangutan sa, Sir Lando, pag ang tree ba, masoko. Okay. Pasabot ana, puno na. Puno na. Oh, di ba? Hey, kuliret, tinggara po gada. Sige na. Wate. Nagdabalik text rin. Ay, ginawa ko. Ingat sa, ako Sir Lando, nag-online naman siguro ko Sir Lando para malubat lang, ningawa niyo. O na dili, di ba? Hoy, tagay, mintas bata pa. Kainig tigulang nimo. Magsilag paminaw og radyo. Mukanta ba ko? Ice cream yummy. Ice cream good. Kata manaygon ta. Manaygon ta. Oh, siyempre. Manaygon ta. Ice cream good. Oh, dagan na mo kita sa kuhan. Barcode sa kong panaygon, bantay lang jud mo. Ang dagatol. Mga tata. O, di ba? Kinabuhi. Manaygon! Okay, hapit na Pasko. Jupay, gawas na mo. Kung dili mo, magmahay mo, batuon ta mo. Jupay, panggawas lagi mo. Dili jud mo, magmahay jud mo, batuon ta mo. Joklar gito ante, sabak na dadibe. Karon mo dawat ako og tag piso-piso. Pwede pod ka ng yelo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Mo dawat ako og piso-piso, pwede pod tinaglibo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Ayo, panggawas na mo. Kay kung dili mo, magmahay mo, batuon ta mo. Ayo, gawas lagi mo. Kay kung dili mo, magmahay mo, batuon ta mo. Joke ra jud to ante, sabak na dadibe. Karon mo dawat ako og tag
piso-piso. Way di pod og tanang yelo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Mudawat ako og piso-piso, way di pod tinaglibo, kay hapit na jud ang adlaw sa Pasko. Ang adlaw sa Pasko. Oh, di ba? Panaygo. Lamig juga, oh, yo. Merry Christmas in advance. So, di ba? Hello to Abing Climar. Diyan sa Coca-Cola. Oh. Di ba? Minaw da. Adelina Molina sa Luyahan. Happy morning. Ato masoy sa West Mincom. Diyan sa Naval Command. Diyan sa Mario Hondo. Happy morning. O siyempre diyan sa Captain Guids. Yan sa may Malagutay, atong mga friends sa Malagutay, di ba? Task Force Zamboanga. Happy morning siguro, di ba? Hello, good morning, Mother Stadio Aday. At di ba ni Darren Tumanda, happy morning. Mami Umar, German family, Ma'am Daniel Yan. Jessica Blasco. Wow, Ma'am Phyllis Sagoso, Ma'am Lu Altar, happy morning ka doon. Dr. Christian Chong, happy morning lang dyan. Ma'am Chika Bell, happy morning Jodo, di ba? Sharik Balnueva, good morning. At sa Malas Office, Ma'am Noam Balnueva. At Tibras, Miss Chang Dahay, at Timit Panilla, wow. Ivy Padre Emilio, Mami, Romeo, dali ligaya. Dali Romeo, mamiligaya, nabali na noon. Siyempre, good morning. Mami, dapat na apa once again po. Happy morning ka na itong tanan. Ivy Padre, dyan mo. Siyempre, Kylie KK. Happy morning, siyempre ko sa Asyang Tantan. One, inong kakahayo. Happy morning na dyan. Sabi sa mga gwardya. Happy morning, o diba? Wow! Alang ay chus-chus si ganon. Nadyo giandam si Uncle Ruben. Pakpak ka na ganon. Siya kita ko mga anak. Siya, break ko Diyos. Asyang Tantan. Regine! Super yucky. Super ew. Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, diba? Wow! Pagkalamig ka. Wow, hello! Good luck! Good luck sa itong mga athletes sa College of Maritime Education versus College of Fisheries and Marine Sciences. Wow, good morning! Good morning, Ma'am Johnny Amora Lantaya. Good morning, good luck diya sa yaw-yaw. Siyempre, diba? Ang commandant po sa College of Maritime Education. Good morning, Sir George Lariaga. Yes, sir! Siyempre, ang atong mga estudyante diya, mga first year, mga fourth class. Diya sa BS Managering Alpha. Sa to, ba't man? Natoy guwapo, gisapiti ko. Natoy apelido ato niya. Ang dala, tol. Ang sarap po, tol. Bukan ko ba yun? Diba? Mapayo sa Sir Lando, dili mo kumayo magluto, pero at least maayo ko mukaon. Kudyawan, Ginoo, diba? So, kung kamo gani kayo kamarag inusara, kung walay mag-good morning ninyo, ala ka man good morning ko lingon ninyo, di ba? Good morning sa akin, kain ako, ingat ako palagi, huwag ako pagutom, I love me, diba? Di ba? Ang tanong, kailan kayo yan? Nangita lagi ko first year nga mo na kong anak-anak. Akong palitag NMAX. What? Katong NMAX ba? Katong glutathione, katong pang puti ba? Ay, hala! Sakyanan mo ng NMAX ay kanong katong vitamins ba? Pang pa-whitening ba? Di ba? Wala, ingon Sir Lando, ingon sila hardworking, na aul man lagi. Na awol ba? Awol.
adult without love life. Oh, ay mabuang ko bayot. Di ba? Oh. Ay. Aroy. Oh, siyempre, ano itong kapalaran karong adlaw, o di Madam Landing, di ba, atong first set sa atong kapalaran. Inyo, ako, ilaha, di ba? Remember, ang atong kapalaran, ay yung kalimot, ang atong kapalaran, di siya tambal, o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsaman nga klase nga sakit. Because if symptoms persist, insult your doctor. Kujawan na. Aray, mabuang kumayuat. Diba na sa na? O, hapit na Pasko in taon. Magbinutan na dito, ha? Magbinaayon na dito. We have to love one another. Ay, no, dyan mo pag dinautan in taon. Oh. Ay, dyan mo pag dinautan. Kay Ginoo ko. Puno na bang impyerno. Balik-balik ko na. Oh. Uy, Aris! O, di ba? Oh. May sa kaong walay kokoy. Di mo na. Easy. Uy, Aris, karong ano, Aris. Remember, Aris, the main obstacle karon is to change doing things out of habit karon, Aris. Kay kung mahimo kag mga gamay ka usaban karon, Aris. Kung mahimo kag gamay ka usaban karon, Ginoo ko everything gets easier. Masayon na jud mo karon, Aris. Sa imong gugma karon, Aris, so ang imong partner karon maghatag kanimo will give you everything you need. Oh, para magkinahanglan ka to make plans for the future. Wow, bungga. Mura mo siya, ha? So don't let this person get away from you. So ayaw tugting, kining tawhana, mawala kanimo kanong adlaw. No, di ba? Hikti dahil lansang na yun. Igait sa punungan pa di makalakaw. Para sa imong financial karon, sa imong kwartal. So make the most, ha? Make the most of the events karon that will unfold to your favor at work. Oh, sa imong bantay-bantay, ha? So you can get some extra points lang, Jod. Aris. Para sa imong kaayuhan karon, ang imong kinabuhi ito, di na complete. Di ba? Di na complete nga mag-focus ka sa mga responsibilidad karon o sa mga obligasyon. Kinalaga, you will need to give love. Kinalaga, gugma karon the place it deserves at some point. Point na, ha? Di na comma, di na semicolon, point yun na siya. Kujawan. Wait, Taurus! Karon Taurus, imong gibati karon Taurus, you feel fulfilled karon kung makita nimo kulingon karon surrounded by love of your partner and family. Wow, bungga, di ba? Family. Unsa nga family? Family sardines o family ko? So everything karon adlaw will go smoothly. Smoothly or smoothies? Uy na sa Skybox Coffee. Wow, di ba? Sa imong karon Taurus, no? Kanang adlaw special day nimo to meet new people. New people army. Adoy NPA to. Dito sa mga new people karon makigmingle po kana nila karon. Mingle. Ginoo ko Taurus, mga Taurus sa mingle. Oy, mingle ba? Kana nakairing mingle. Dadalo. Okay, so single people will be up to our casual relation plan Jod. Sa imong karagdaban nimo karon, sa imong pangarap ang direction karon sa mga events karong adlaw karon Taurus, no? Will surprise you. So enjoy the moment lang, no ba? Okay, mubor ang kinabuhi, ha? Life is too short. So dapat manglibak po. Para sa mong kayuhan karon. Don't finish your day without appreciating all the help sa mga tabang, all the help karon kayo have received from your loved ones to get you to the place asa you are now. Salamat jud ka. Show them some appreciation para wala problema. Gemini. Kinalaga mo you have to need to stop your tendency to manipulate karon those around you just to get away with things. Batay, ha? Kay kaning batasana, this attitude karon will only generate future grudge. Antay ka tol. Grudge. Kanang ma'am, grudge good ma'am. Kapasar ko sa pila akong grudge, ma'am. Flat 1 okay.
Dalawang beses na yan! Sorry, good. Sa imong magaron, ang imong partner karon is not supposed to be the same as your every way. So kinanta, you need to try to be a little more understanding. Oh, manay pinakanit ha? Muna pinanit sa gugma, you have to understand, caring, loving, di ba? Oh, dili kay ubanda. Oh, dapat ikaw sa imong gugma dapat jolly, obedient, di ba? Oh, jolly, obedient, kind, energetic, loving, adorable. Oh, di ba? Loving, adorable, nice and gorgeous. In short, joke lang. Chiminay. Para sa imong character mo karon sa pinasa karon. Kung finally you will find a steady pace karon that allow you to work comfortably karon. So maningon, this will let you plan the future lang Gemini. Para sa imong kayuhan karon, don't let good times pass by without making the most of each one of them first. Oh, kini mga moments karon will help you continue to give you 100% kanong adlaw Gemini. So Cancer. Wala, stage 4 na mo cancer. Last din mo ron. Kanong adlaw today will be a very good day namo to share with a partner kanong adlaw Cancer ha. Kanang imong feeling closing anon to that special person kanon will be combined with a couple of days of work lang. Wow, bongga. Sa imong gugma karon, ang imong partner karon Cancer kanon will surprise you completely with some actions. Oh, so dili trailer, dili science fiction, action jud. Dili wow. So take it easy lang, discuss things in depth lang. No. Sa imong career trabaho pinansa karon, you'll have the chance to be above your workmates of your own benefit karon. Cancer. So careful lang ka, be careful with the path you take. Di ba? Para unsan bantay na juga kayo. No. Mga marites benang ka man Cancer, di ba? Para sa mga kayon karon, kanang mga advice your family gives you is filled with nothing but good intention. O, di ba? Pantayan ka, Cancer, ha? So, try lang to make the most of them. And, siyempre, you will prevent bad experiences. So, manamanaw na itong first set sa itong kapalagan ng adlaw, si Aries, Taurus, Gemini, o si Cancer, di ba? Ang ginoo ko, ang unang set nga mapas mo kay ngano sila ang unang nito. Kudyawan, di ba? Nadiri na yun na. Hoy, Sir Lando! Ina nang naminaw ni mo nga lami jud daw magmahal og tambok. Mas mahal, magmahal ka ng chubby. Very much! Magmahal ka ng chubby. O, di ba? O pagpapayat nga, hindi magawa, iwan ka pa kaya? Napadiri, Sir Lando. Pinangga kay kanako. Sir Lando, kung ako, Sir Lando, kung ako, Sir Lando, if I cried in front of you, Sir Lando, believe me, Sir Lando, believe me. I reached my limit. Lasing, hubog na ko, Sir Lando. Ay, feeling good. Gibak maning kuan oy. Gibak maning dimalas oy nga ako man taning gibilin. Ako man taning gibilin natong 2023 mikuyog man jud mi apas man 2024 dimalas sa yapo corona. Kujawan, di ba? Di ba? Wala ko naman tayo lamay. Love you. Kaya laminaw na. Hala, syagit, no? Regine. Ice cream so good. Wow, delicious strawberry. Ice cream. And entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Nag-awa-awa naman ito unahin. Gara po ka, kuyawan tali mo, oy. Hindi na buo, di ba? Sorry nga. Hello, kuhan daw ni Jawo, ang setter, si kuhan, di ba? Wow. Hello, Sir Atilano, Sir Larinyo, di ba? Sir Narbasa. Happy morning. Ilabi na sa mga volleyball women sa College of Maritime Education. Shout out. Labi na itong mga members sa Secretariat sa Punit, ilang gado na! CSM Festival 2024.
Happy morning. Labi na nga atong mga members sa National Red Cross. Baby girl. Dili po di White Cross. Ay, wow, social. Manay nindot na ako. Manay nindot ako. Nadyo mangutana, mangumusta. Manay pinakanindot. Wow. Unsa imong status karon Sir Lando? Murag cactus. Murag cactus. What? Nabubuhay kahit walang dilig. Very much! Napot, magtawa Sir Lando. Sir Lando, kini mga tao ba? Gamua-mua. Gakiski, kung daw. Mua-mua daw. Manay linya sa mga buang nga mukis, bisag sa chat. Mua-mua. Nangga kay kanako. Nangga kay kanako. Siyempre, ano na itong second set sa itong kapalaran karong adlaw. Di ka mo enjoy dili ka itong kapalaran, ha? A few moments later. Kina itong kapalaran, you can find ways sa itong kapalaran. Because sa atong kapalaran, you're in good hands with Madam Landing. Basta ha, ano na ako, paminta-amin na Mauna ang dili magniwang, akong balik-balikon dyan, manang dili magniwang. Kay bisag sa damgo, kakaon. Manang ako nang balikon dyan, mas lami dyan na di ba? Mas lami dyan ang chubby kaysa Very much! mas lami ng chubby kaysa sa sexy, di ba? Tinuod dyan na Ano mo ang sexy, mukha namang scary. Diba? Mas lami ang chubby, at least yummy. Di ba? Kalayo. Asang kutsilyo, kay bayero na to. Easy. Ako siya di ay. Hoy, Leo! Hoy, kanong adlaw Leo, no? Ang ikwa ng imong natural charm na mo karon. Muna maka-expose mo to be the interference of some people kanon who ignore moral matters kanong adlaw. Wow, Leo. So keep up your defenses karon. Defense. Hoy, magdali ko Ben kay napakoy dula basketball karon sa gym. Sa imo guma kanon Leo. Kana imong love life kanon Leo, no, will find support kanon and you'll get a break from your current worries karon. Wow. So get a modus of kanang to get back the old you. So get the most of it. Banta-banta so sa imong kanang trabaho nimo karon sa Pinas karon. So there is new beginning karon Leo when it comes to work. So you'll be able to show, ipakita mo ang imong shrewdness, di ba? What? Shrewdness, di ba? Kanala, asa ka naigo sa swordness. Katong gigamit sa mga driller ba, katong officer, swordness. Will bring great satisfaction. Para sa mo kayuan karon, try lang to unwind a little and not to go extremes at work so as to save as much energy karon. Leo, ha? So, leisure time is recommended for you at the moment para wala yung problema. Virgo. Oy, Virgo, it looks like you have finally realized karon. Analyze gakang, Ryan gakang, Diyos gakang, whom you should appreciate and who you can count on. Count on up. Kasi mong guma karon Virgo, no? Imo makita ka will find that person karon that will give you love, appreciation, and fulfillment in every unexpected way. Tonight, baby. Di lagi pwede kay mo puro mulaki. So do your best lang to make it work lang. So para sa imong correct na ba mo sa pinansa karon, as far as money goes karon, you will need to prove what you can do if you want a pay raise. Kung gusto nyo ka, ikaw,
Kana gusto ka mag-increase sa mong sweldo? Ayaw ka sig kalit, sig pugag kalit, sig malit pa jud ka sig mag-Facebook ug TikTok. Easy. Na usaon ka increasean sa imong bossing kung sig kalit, sig mag-Facebook linggo-linggo duka-duka pa. Tagay pa more, di ba? Oh. Okay pala para sa imong kayan karon. Try lang have to a varied diet karon awa Virgo ha. So eating the same thing every time and leaving neutral food aside is not good. O batay-batay kasi ang pagkaon ha para na sa imong kayuhan. Okay. O gusto ka kadautan na pangawag junk food. O dili kang gusto kayuhan hala sige. Kadautan imong gusto nya. Panguwag ka munggay sa imong silingan kay kadautan man. Utang ba? Hoy Libra! Hoy karon Libra no, today we'll start the left foot but your luck will be balanced little by little. Wow! Oh, so everything will be fine by night. Wow, bungga man ka. Sa imong gugma karon Libra no, you're willing to commit yourself karon. Share and give yourself away to someone. So you don't have it in you to cause pain to anyone. Oh, wow, bungga. Sa imo para sa imong karakter man karon, you'll have some small unexpected expenses karon ha. Pati sa financial oh, but you will pull through. So you will get good news at work lang. Wow, bungga. Gary. Kabalo ko Libra, ang sanang good news. Easy. Last day na nimo karon ug mawala na ka break. Feeling good. Para sa imong kayo ang karon Libra, no? Ayaw usik-usik sa mga oras karon. Don't waste any more time karon. Try to make people who are irrelevant sa imong kinabuhi. Oh, di ba? Ayaw. O wala ganahin nimo. Keyboard. Di ba na sa Damay takam sa po isa explain. Wala sweldo. So take care lang of yourself and those who really care about you. Wow, Scorpio. Scorpio ko noon ay mga recent event karon Scorpio no. Experience karon nga may change your perspective on life completely. So think things over lang ha para problema. Para sa imong gugma karon. Karong adlaw Scorpio, there will be a surprising encounter karon. That may be the key ang susi karon liabi kanimo to your future love life. Wow. So keep your eyes open. So nagpiyong na ka naglakaw. May open man. Para sa imong karet naman mo karon, na ay bagong job position karon ha. What? Magdala ka nimog mga responsibilidad karon awa Scorpio. So accept this or else kalang imong ipambuhat karon will be wasted. Sayang na jud kaayo. Dawat sa uy. Dawat ka nang increase. Ginawa ko ang kabayot na siya. Para sa imong kayuhan karon. Ay mga physical violence karon will never provide resolution. What? Oh, violence. Ay ginawa ko na unsa man sa Scorpio. Violence katong kauban sa guitar, piano, organ, violence. Ay galing. Na ito kay violence man ito, violence. Dalawang beses na yan. Ay sorry God. Violence. Duha man God. Kung usa lang ni siya, Scorpio, violent. Og duha, violence. Di ba? Og tolo, violences. Di ba? Sa upat, violences. Og lima, violences. So kung na mga violence so walay pula. Puro violet. Kay violence man. So kung if violence is used to resolve issues karon, ang problema will definitely worsen. Magkagrabe ang problema. Kung kanang mga kanang maski bugno suka la bugno diri bugno dala ilabay bambay bunal pag na manay mong bato mga physical violence karon na wala unsa man ang makitabo karon magkagrabe ang problema. So manay mong naon Scorpio para di ka maproblema. Manang ayadyo na ang problema para di ka maproblema kay ang problema imong naon ang problema. Ikaw la jud ang problema Scorpio. So ayadyo na ang problema para walay problema. Salamat. Siyempre, di ba man itong second set? Sa ito ka pala ka na ang ikaduhang mapas mo. Kaya nito, sila, kudyawan, napayapi lang, wow, bongga dyo kayo, hala, alas 11 ka, nadali naman sa oras, mapapaglingkod na ako, alas 11 man layo, alas 9 pagaling ko diri, kinuko ang oras karon. Remember na itong mga kaigsuon na itong mga soke na ngaon na ba na mo diha, paanda mo paniod to, kinuko, kaya ang segundo,
ang segundo na imong minuto, ang minuto na imong oras, ug ang oras na imong wall clock. Halaan ko na ito ng ilambay po na labyog pakpak ka na ganyan siya kita ng mga anak. Regine! Marino News FM 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, gana dyan malamit ang mga maniod ko na dyan ta. Nice to yummy. Hello to Christian J. Mendoza. O, diba? Ni Kenan sa Palyeda, ni Fabian, ni James Aninion. Wow. Congratulations sa FMS for being the champion of the pickleball. Wow, bunggag. Siyempre, the volleyball women of the College of Maritime Education for winning game number 1 for women. Versus from the College of Maritime, from the College of Management and Technology. Wow, bungga. Hoy, pangaon na mo. Bisag walay mo, kuhanin nyo nangaon na, pampas mo niya mo. Mukulog niyong tuhod. Mukulog niyong tuhod, ha? Correct. At mga dula. Dula sa long tennis, ha? 12:30. Kuchawan. Nadiri nagyaw-yaw. Usam ni sa laoy nga, dilitang tangon ang dextrose, maskan empty na, kay base mulayas ang pagkapait ng pobre tano, di ba? Dilitang taon ng dextrose kay bisag empty na, kay base ko na mulayas. Aroy, Ginoo ko. Madaghan. Ay lag ka pader. Kay pag ako'y madato, mupalit sugkog bibili ako ng magandang ugali. Siyempre, ang atong third set sa atong kapalaran karong adlaw. Para sa inyo, para magkabalod mo kung sa'y lakaw sa inyong kinabuhi, pangwa maglakaw. Siyempre, magsakay jeep, ngangang ko, di ba? So kung dili masakay jeep, di galakaw, wala galakaw, gadagan, wala gadagan, galupad, di ba? Wow! Siyempre, salamat Jud. Salamat Congressman Kaimer Olaso sa gabi. And siyempre, si Kapitan Perez. Salamat yung kayo, di ba? Wow. Di ba? Siyempre, sa mga winners gapon sa among athletic dance. Wow. Ang champion from the College of Maritime Education. Siyempre, ang first runner-up from the College of Fisheries and Marine Sciences. Siyempre, ang second, ang College of Education and Liberal Arts. And the third place from the College of Fisheries and Marine Sciences. And the fourth place from the College of Management and Technology. So, congratulations, Gapon, di ba? Congratulations! Di ba? Wow! Di ba? Sagittarius! Hoy, kanang Sagittarius mo nag-imong gibate karon nga desperado ka karon Sagittarius. What? Kanang desperado man. Pag-ilom Sagittarius, wala lang jud kay kwarta, mo nang desperado ka. Kan desperado ka you feel will be so strong that you'll finally decide to open yourself up to your loved ones ko. So did you na mo ikatingala, did you na ikabasok ko, you won't regret it. Sa imong gumagkaroon sa guitars, no? Kanang imong mo attempt ka to reach success, kanang mo attempt ka gusto mo lampo sa imo, no? At work, success mo labang have taken up the most of your time. And siyempre, imong nakalimtan kayo and you have forgotten about your love life. So you have to think about that. Wow, bongga. Sa imong karira, pinansyal, sa trabaho nimo karon, hearing about personal changes karon at work will result na total paranoia. Diba? Paranoia. Diba? In the workplace. So, proceed lang carefully. Bali-bali ano. Para sa mo kayuhan karon, when it comes to your relationship karon, awa Secretary Joe, patience, understanding, muna should be a part of your standard of living.
Kay mo na maka-allow nimo to overcome anything. Oh. So anything. So dili na siya bugnaw kay init man anything. Kay og bugnaw pa na bugnaw ting, di ba na siya? Oh, di ba? Oh. Capricorn. Hoy karon Capricorn, no, love will hit you like a lightning karon, lightning bolt karon lawa. Og siyempre na mga winds of change take place at work. Winds of change. Muna in English sa utot, winds of change. Ano ba yan na? O ikaw no, ikaw Capricorn, no? Ano ba yan na? Winds of change. Muna in English sa utot. Di ba? Oh, masama in English ka ng utot, imong gipugngan. Please release me. Ano siya? Oh, this day will bring good prospect nimo karon aw Capricorn. Sa imong gugma karon ay kanang kamas mulubon, kanimo kanang loneliness and sad days nimo are gone for good na kanang adlaw Capricorn. So you have found the love you had been looking for. So give yourself completely lang para walay problema. Para sa imong karagdaman nimo karon sa imong financial karon, someone nga very influential karon may tabang nimo will help you assure success karon in a beneficial financial operation. So, remember lang to return the favor. O, di ba? You borrow, ano sa pack, bayad po. Ano pa na wala problema. Para sa mo kayo ang karon, try to see na lang sa mga virtues karon behind people's actions. So, virtues mo. Ay, ginawa ko sa virtues. Kanang di mo na magwain, lang jod, virtues. Oh, sa masakata sa bata ba? Virtues, burness, shoulder, head. Oh, ganun, not only in their message kanon lawa. So, may magkataon, this will give you a wider perspective kanon on who they really are. Wow, bongga. Aquarius, na yung mga dili mo maibawaan nga mga visit karon. Pero ako mga gisultian, nakabalo na ka. Oh, there are some unexpected visits kanon will come your way. So make the most of the situation to hold a relaxing social meeting. Just relax lang. Wow. Sa imong gumagana kayo. So you will run out of swerte karon. You will run out of luck karon. And you will need to face the infidelities karon. Oh, infidelities. Ay ginoo ko si Aquarius pag kanang mingon ang driver sa jeep. Oy, kisa pa wala mag-infidelity. Ay plete mo nito, fidelities mo nito. So deal with mga consequences karon of your actions lang kadyon Aquarius. Sa imong career trabaho nimo sa pinansa karon, you have to make one final effort karon to finish your responsibilities. So don't let tiredness beat you. So ayaw dyan kung anong ka sa imong kakapoy, sa imong kaluya. Naluya na po, gikapoy na po, ingon hardworking, gikapoy man lagi. Sa resume, hardworking, tatapulan kang dako, kapoy, tired mo. Matay ba, bitaw? Para sa imong kayuhan mo karon, ayaw kadlok karon daw ipakita mo yung karon as a vulnerable person karon. Oh, siyempre, you are seeking the support of those who love you. Kay mao na makatabang, this will help you get through this rough time, di ba? Sa magkalisod nga oras man makatabang nimo, ayaw jud balibari unsa na, wow, balibari lang kamatayon, ayaw lang ng mga kwarta unsa man ang tabang di ayaw jud garo ang kumacho. Pisces, di ba do ana do? Oy Pisces, kana mo acquit ka ba? Mo acquitting yourself kano? Well, in a difficult situation kano will get complicated, komplikado kayo kanang mo kuan kadayon na. Ayaw jud. So belt up tension karon is becoming more and more obvious lang jud, Pisces. Para sa imong gugma karon, kinahanglan po ka munong you will need to stop some of your partner's attitudes karon. So if your intention is to gain respect, dapat you have to establish some limits para walay problema, Pisces. Para sa imong karagdaman mo karon, sa imong financial karon, you have to make a great effort karon para imong ma-focus at work, to be able to focus at work karong adlaw, Pisces. So pay attention to possible mistakes lang jud. Because nobody's perfect. So why we practice? Di ba na to? Wala, joke lang. Happy lang, di ba? Para sa mga kayuhan karon, it is possible karon that when you reach a limit, mo reach na imo ang limit karon,
Maunay makatabang. This will help you karon. Ask help for the right people. Oh yeah, this will help you ask help for the right people. So ayaw ka mag-ano sa mga left people, right na jud ka, always right. Ayaw ng left. So take refuge in your family lang. Oh. So mana atong kapalaran karong adlaw, atong kapalaran di siya tambal o di siya pwede gamit itong tambal sa unsa man klase nga sakit. Atong balaykon basta if symptoms persist, insult your doctor. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, bisag mo kaon pag 5 ka plato, pas mo jud ka kay nituo ka. Kujawan. Uy, nga na ba mo diha sa Princely Son Fast Food, wala medyo lechon diha. So na mga packages, mga belly o lechon belly packages dahil lang ang 093640400314 o siyempre Barcode Grill and Restaurant for catering delivery and functions dahil lang 090538399975. Siyempre, nako niya sa Barcode Paseo ha. O diba? Okay sa itong mukuyog nako. Sige, okay lang, pwede lang. Mukuyog lang. Wa ko mingon mukaon. Mukano sa kuyog. Oko, di ba, Baka kuyog lang. Basta kuyog lang ka dito. Di ka man, magbulag na ta sa sulod, ha? Depende sa lagay ng panahon. Kasi pag ang panahon talaga maulan, grabe ang ulan gabi, no? Grabe kayo, silig-silig, wasing na po daw, syempre. Wala ko na beto lang ilambay, bunal, ilabyog. Kay gigutom, lamay kaon, basta makapinaw sa mga music din sa Marino News FM. Syagit na akong anak, Mother L, to the Sudan of the Dia, di ba? G-Ward. Hala, syagit na, Regine. Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pwerte dyan. Kayo kay Monsisin na dyan ta. Hi, hello, Fight College of Education and Liberal Arts. Hello, Mr. Regan Sitoy. Busy do kayong vocal. Vocal pa. Sige, go. Sabi, wow, happy naman alas 12. No, ikaw na dyan. Ay, atong hearing. Atong hearing kanong adlaw. Diba? Correct, Okay. Atong hearing karon, tayo din ninyo kay isa na ko katuig nagtayaan ni wadyo ko madaog baka kamo na po swerte o nani niya 462 og 771. Wow! Congratulations! Sa ito magaling ato sa programa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Og sir alaw na heart to heart of Papa Jones og rakan sa Marino. Siyempre na ito oras lamig ako init kayo lamig iinom og matcha gikan sa Skybox Coffee lamig kayo na sige na ba. Salamat yo sa among broadcast operations supervisor wailain si Mr. Renato Suhor. Siya ang among station manager. Wailain ang gapito ko yan buotan matinabangon. Wailain sa Dr. Reynolds T. Dahay. Siyempre among broadcast secretary wala yung gapito si Mr. Ruben Cute Fajardo. So kinay inyong upo sa sulugoon ang tigpagkatawa, tigditik sa kawanangan o kahanginan. Wailain sila nung Bisaya, the one. Sa akong programa katukman pero dili malabwan ang gitik-gitik pasiaw silandong Bisaya. Medyo sikat nagkakusog ng istasyon. Wailain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all and good luck to our athletes. Mwah, mwah, chup, chup.